Generali Byamungu yagaragaye afungura imipaka ihuza u Rwanda na Congo. Generali uyu Byamungu agaragara nanone afata ikibuga cy'indege cya Kavumu ubwo werekeje Bukavu. Generali Byamungu yagaragaye muri Nzibira, ahantu iherutse kwigarurira mu duce iherutse gufata, yanatangajemo ko igomba gufata Uvira igafata Gisangani. Ngira ngo ni naho havuye ijambo ry'uburakari ku gihugu cy'u Burundi, cyangwa se icyo nakita umujinya. Hari umujinya w'umuranduranzuzi mu kinyarwanda bakunda kuvuga ngo ni umujinya w'umuranduranzuzi. Inzuzi rero, inzuzi ntabwo yenda bucukumbura iryo jambo, ariko hano uyu Generali Byamungu yagaragaye nanone avuga ko uko byagenda kose ikimuzanye ari ukubohora abaturage. Inama ya ONU ntakifashije RDC. Iyi nama ya ONU ntakifashije Palestine na Israel, cyangwa se Gaza na Israel. Iyi nama ya ONU ihora iba y'ibihugu 180 na bingahe, ngira ngo ni umuryango w'abibumbye cyangwa se inteko y'abibumbye iherutse guterana, ariko nta kintu na gitoya yigeze imara. Mu by'ukuri ngira ngo uyu mutwe wa M23 uri kwisuganya cyangwa se kwiyegeranya. Uyu mutwe yatwigwaneho uri kwihuza n'uyu wa M23. Byamungu rero yagaragaye mu mbwirwaruhamwe muri disikuru zidasanzwe. Buno ari kubwira abaturage ngo turi gukora ibiraro bishobora kutugeza muri Gisangani, tukabohora uyu mujyi wa Gisangani. Kandi Kongo iryamye kuri uyu mujyi wa Gisangani kuruta uko yaba yari iryamye muri Bukavu, Uvira. Gisangani bifite icyo bivuze kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yego, ni ikintu kitoroshye cyane, kuko ntuza kubikurikira cyangwa se uza kubireba ku mbuga ngurukanabumenyi. M23 by'ibiganiro byabereye muri Amerika, by'ibiganiro bibera Katari, ibibera muri Angola, ibyo byose yabigwije n'ubusa. Ikomeje gahunda yo gutabara abaturage no kubarengera. Ni naho n'u Burundi nabwo rero ibyo biganiro byose nta kintu byabubwiye, ahubwo u Burundi nabwo bugomeje kwitegura intambara y'umujinya w'umuranduranzuzi. Navuga ngo umujinya w'umuranduranzuzi. Hano rero ngira ngo u Burundi bugomba kurambarara kuri Uvira, bukarwanisha amaboko n'amaguru, cyangwa se bukarwana umuhenerezo, kugira ngo Uvira itatakara mu maboko ya M23. M23 nayo igomba kurwana ku buryo uri bwisange, cyangwa se uri busange nayo ivuga ngo nta yandi mahitamo dusigaranye igihe batwambura Uvira, ubwo n'ahandi bazahatwambura. Ngira ngo rero uyu mugabo Generali Byamungu ni umuntu ukunda gusa naho akora intambara y'ikasa na surprise. Agaragara mu mashusho gake, aboneka gake, ariko aho bafashe cyangwa aho bageze ahita aboneka nk'uwari uyoboye urugamba rwose, agahita aseseka arasoma disikuru mu bene igihugu cyangwa se mu baturage b'aho hantu, abasobanurira, abaha imbwirwaruhame zo kubaha umurongo mushya utandukanye n'uwa RDC cyangwa se n'uwa Congo, nyine wo kubabohora cyangwa kubabohoza. Generali Byamungu ni umuntu ufite amateka mu bintu by'intambara, mu bintu by'urugamba. Ngira ngo rero mu ntego yabo ni ukubohora iki gice cya Uvira Gisangani. Ngira ngo rero n'uyu mujyi bafashe ni umujyi ufite icyo uvuze, ni umujyi ufite icyo usobanuye, kandi ni umujyi nanone bafashe. Bimwe njya mbabwira, kuko harimo abantu ngo bemera babonye, bameze nka Tomasi. Ba Tomasi rwose, Tomasi wowe ujye ukurikira Imbabazi TV 3 ngo wemera ubonye. Narakubwiye ngo Uvira izafatwa saprusa, kuko n'iki gice cya Nzibira M23 yafashe ni igice n'ubundi abarundi bari gukiza, ni igice ntuza iyi ngiyi Wazalendo yari gukiza, ni igice FARDC yari gukiza cyangwa abacashuro bagakiza. Kubera iki gice nanone kivuye mu maboko ya leta ya Kongo, kikava mu maboko y'abafatanyabikorwa na Kongo bose bahari, noneho kigataha mu maboko ya M23. Iyi ntambara irimo ruswa, irimo amabuye y'agaciro abantu bitaho kuruta iby'intambara.
navuga rero harimo abantu bategereje ngo Kongo ngo kiriya gice ngo izagisubirana, ngo Burundi buzarwana bufate Uvira, ngo Burundi buzarwana ngo bwirukane M23. Oyaye, ibyo ni ikinyoma, mbikubwiye nk'umuntu ushobora gukoresha igice kimwe cya siyasiza umwuka cyangwa se igice cya siyasiza imeni, koko ngira ngo nk'uko mubibona namwe mubizi, mu busanzwe tugomba kuba mu buzima bwacu twita cyane ku nyungu z'abenegihugu kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. N'Uburundi rero ngira ngo niho hantu bwari kuba buhagaze cyangwa se buri, cyangwa se buri gukorera cyane kwari ukwita ku benegihugu b'u Burundi, kuko sahizi Uburundi buri mu kaga gakuruwe na politike navuga ya neva iciriritse, isa naho imitekerereze iri hasi cyane cyane, ariko cyane kandi n'abamwegereye ho kugira ngo bamugire inama, ngira ngo nta kintu na gitoya bamumariye vraiment. Hari igihe umuntu agira umugabo mubi ariko akagira umugore mwiza, hari igihe rero perezida bishobora kugorana ariko ugasanga afite umufasha, abafasha beza cyangwa abajyanama beza, bakayobora igihugu bamwubashye, noneho igihugu kigafata umurongo. Ariko ubu tuvugana naho hari ruswa ivuza ubuhuha cyangwa se igiturire kivuza ubuhuha. Biragoye rero ko utarwanyiwe ngo intambara ayitsinde ihari y'igitoro, ntarwaniwe ngo intambara y'amadovize ayitsinde, ntarwaniwe ngo intambara y'ifumbire mvamakungu imvaruganda iyo ntambara ayitsinde, utarwanye muri politike mpuzamahanga ngo abenegihugu bagira ijambo. Uwo ni neva ndi kuvuga. Niba Tanzania igira imbohe Uburundi bugaceceka, Ubugande bukagira imbohe Uburundi bugaceceka, Zambia, Malawi n'ahandi hatandukanye, ugasanga Uburundi ambasaderi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburundi ibyo bintu ntabikurikirana, ntabyitaho ngo abifate nk'ibye, bisobanuye ko intambara yo hanze kuyirwanayo ni kure kubi, ntayo washobora. Kuko mu busanzwe umuntu yari umupolitisiye cyangwa se ari umunyepolitike, agomba kuba yagutse ibitekerezo, ari umuhinga ukuriye abandi bahinga. Niyo mpamvu navuze ngo muri ubu butumwa munyemerere aho uherereye hose, Uwiteka ahagurutse, intwari z'igihugu zirahari, abahizi b'igihugu barahari, abahinga b'igihugu barahari, kugira ngo igihugu kitagwa mu manga. Yego, buno rero update ihari cyangwa se amakuru ahari ku rugamba, uduce tumwe na tumwe muri Uvira bari guhunga, utundi turimo intambara, utundi duce tumwe na tumwe muri Uvira dufite ubwoba. Noneho ibindi bice nanone nk'uko mwabonye n'Ububirigi, Canada, Ubwongereza, Ubuholandi, ibihugu byagiye bitanga imburi ku benegihugu bari guhana imbibi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange y'i Kongo. Ngira ngo rero n'Uburundi uduce tumwe na tumwe natwo turimo ubwoba. Ntabwo rero numva ko Evariste Ndayishimiye niba we adashobora kwakadara umutekano wo mu gihugu imbere no mu gifu mu nda, hakaba ubukene, hakaba inzara, igisoda kigatoroka kubera imiyoborere mibi, ikindi kigafungwa kwanga kujya kurwana, mu by'ukuri ntabwo ari bubashe guhangana rero na M23 iri ku rutonde rumwe, umurongo umwe, kandi ababa bari kurwana bavuga bati nitutarwana tuzapfa dushire. Nawe wibaza icyo kintu, ariko abarundi ntabwo bashobora gushira, abarundi ntacyo bazaba habe na gitoya. None abarundi ninde uzatera Uburundi bavuge ngo agiye kurimbura Uburundi, igihugu kiri Repubulika cyikukiye, ngo arakirimbura kirangize? Ibyo ntibishoboka. Uyu munsi wa none rero Evariste Ndayishimiye ngira ngo politike ye yabaye nkaho igorana cyane, abenegihugu yarabananiye cyangwa se yaranabacanze. Ntushobora gucuruza ngo ukomeze, ntacyo ushobora gukora ngo uvuge ngo reka dukore ibi ngibi igitoro kiboneke cyangwa amashuri bikunde cyangwa ibintu bizimbuke, kandi Covid yararangiye. Nubwo isi yose igowe, ariko harimo ababa bagowe kurusha abandi. Ngira ngo rero n'amasengesho twakabaye dusaba cyangwa twifuza, abantu bakwiye gusengera Uburundi ntibugwe mu ntambara niyo iri muri Kongo nyine, niba Imana ibyemera. Icyo gice, ibyo bice ababifata babifate bihere, noneho bihere biheze, n'Uburundi butangira ubuzima bwiza bihere biheze. Ibintu byo kuguma ntibibize ntibikonje, ntibibize ntibikonje, ngira ngo ibyo ni akamaramaza ni n'agahinda. Rero ngira ngo
turagushimiye, twatangajemo itangazo hano ry'uko buri saa 5 z'amanywa muzajya musangaho ubutumwa cyangwa se amakuru ku bw'ababisabye cyangwa mu cyifuzo cyanyu nk'abantu bakunda Imbabazi TV gatatu. Ngira ngo rero hano muri ubu butumwa dutangaza nk'abantu b'Imana, intego niyo kugira ngo abantu batagwa mu mporera no mu mutego wa shitani, cyangwa igihugu kikagwa muri iyo mporera nk'iyo u Rwanda rwaguyemo, nk'iyo Abisiraheli baguyemo, bagahora mu buja, mu bunyage, bagahora mu bibazo nk'ibyo. Natwe twifuzaga rero ko umuntu wese waba yikunda, anakunda Imana n'umurimo w'Imana, mbere na mbere naterera isengesho rye, hama ibihugu byacu bibone amahoro n'agakiza. Amahoro y'Imana bane nawe aho uherereye hose, turagushimiye, uri umufatanyabikorwa mwiza ku Mbabazi TV gatatu channel yawe, Imana iguhe umugisha. Yego, nyuma y'igihe kirekire rero abantu bifuza basaba ko twakongera cyangwa se nabo twajya tubamenyesha ibiri kuba muri Afurika, mu Burayi, hirya no hino. Yego, twashyiragaho ubutumwa bwa saa 12 z'umugoroba gusa, tukongera gushyiraho ubundi saa 12 gusa, ubwo mu masaha 24 cyangwa se umunsi umwe wari uhwanye n'ubutumwa bumwe gusa. Ubu noneho rero ngira ngo twaguye umuyoboro, harajya hajyaho ubutumwa saa 5 z'amanywa aho mperereye muri Afurika, noneho rero no ku mugoroba hajyeho ubutumwa bwiza bw'isaha ya saa 1 z'ijoro. Turagushimiye rero, Imana iguha umugisha, uko urose umwanya turajya dusangira ibyiriwe ndetse n'ibyaraye. Hano hari abantu bifuzaga ko twabaha amakuru yiriwe nk'i Burundi, yiriwe mu Rwanda, yiriwe mu Burayi. Ibyo bintu bari bamaze iminsi babisaba, ariko tukabona umwanya ndetse no kubitandukanya biragoye. Ngira ngo buno rero isaha ya saa 5 tuzajya dushyiraho ikiganiro, noneho ku mugoroba hajyeho ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga rero ku manywa harajya hajyaho, ubwo aho mperereye nyine, hari igihe urajya ubibona ari nijoro, jyewe mbishyizeho ari ku manywa. Aho uherereye rero, igihe ikiganiro kikugereyeho, ubwo urajya umenya ko buno hasigaye hajyaho mu masaha 24, bwari ubutumwa bumwe gusa. Ubu hagiye kujyaho rero nicyo nakita update y'ikiri kuba cyangwa y'icyabaye cyangwa y'ikizaba. Ngira ngo rero dufashe umwanya wo kubashimira, ndetse namwe mutugaragariza urukundo, kuko aho tugeze ni heza kandi turabishimira Imana. Yego, rwose Umwami Yesu abahe umugisha. Reka rero n'ubundi twongere turebe uyu munsi wa none mu gihugu cy'u Burundi, niho ngiye kwerekeza, ndetse ndasimbukira gato no muri Aziya, ndetse ngaruke gato no mu Rwanda. Yego, ngira ngo rero reka twanzike tuduge ku ijambo tudatebye. Ikintu cya mbere nabwira abantu, ngira ngo hamaze iminsi inama ya UN cyangwa se ihuriro ry'ibihugu 180, buri mwaka ngira ngo bakora inama, noneho bakagaya bakanenga mu mbwirwaruhame z'abaperezida cyangwa abohereje intumwa nk'abaminisitiri. Uyu munsi wa none rero ngira ngo nabwo uyu munsi wa none nabwo ngira ngo nk'uko bisanzwe iyo nama iherutse kuba, ariko nta gisubizo Burundi bwabonamo muri iyi nama. Mbabwiza ukuri nk'umuntu urebesha amaso y'umwuka, ndetse nkarebesha n'aya siyansi, nkarebesha mu buryo busanzwe. Twe turi mu byiciro bibiri, igice cy'umwuka n'igice cy'umubiri, kandi byose dusabwa gukotorora no kubitunganya neza kugira ngo hatabaho guteshuka cyangwa se kuyoba cyangwa se kurangara uko ariko kose. Niyo mpamvu rero nta gisubizo UN cyangwa ONU cyangwa inteko y'umuryango w'abibumbye izigera izana mu Burundi nk'igisubizo. Nta n'ikizazana mu Rwanda, nta n'ikizazana muri Afurika, nta n'ikizajyana i Burayi. Ahubwo uyu ni umutwe uriho wo kugira ngo abawushinze, abawuhagarariye babone uko binjiza agatubutse cyangwa se uko binjiza ibihambaye. Navuga ngo turebye nka Netanyahu, minisitiri wa Isiraheli, igihugu cy'isezerano,
Bibiliya ivuga, ejo mwabonye ko mu rugendo yagize cyangwa se muri sirikirasiyo yagize ahahise yerekeza muri iyi nama ya ONU, ngira ngo yarazengurutse, aho yacaga siho yanyuze, nawe agenda yububa, nyir'icyaha yiruka ntawe umwirukankanye. Nyuma y'intambara imaze igihe ihuje Palestine ndetse na Hamas by'umwihariko muri Gaza na Israel, biriya bintu bishushanya iki, bigaragaza iki? Nkawe urebesheje amaso cyangwa se nkawe wumvisha amatwi, bivuze iki, bisobanuye iki? Buriya ni ubugome ndengakamere. Ushobora gusanga Netanyahu amaze igihe yica, kandi n'ubu arakomeje abanyegaza, abanyepalestine. Ngira ngo ni bimwe mu bintu byamubangamiye kunyura hejuru y'Uburayi, kunyura hejuru y'ibihugu bya Aziya. Ni ikintu kitari kimworoheye kandi cyumvikana, kuko buriya abantu bose bakoze ibyaha si bo bari gupfa, ahubwo abapfa nta n'ibyaha bakoze. Niba ukurikirana ibintu bibera muri Gaza, ni amarira, ni agahinda. Kandi ubwo nuza muri Gaza urahita uza mu burasirazuba, mu ntwaro rusange ya Kongo Repubulika. Iyi Kongo mu burasirazuba, Nord Kivu na Sud Kivu, naho harimo intambara yica abantu. Niba mwari mwabona, hari abantu yenda babizi, nk'isi iyo zigeze mu bijumba cyangwa se amafuku yageze mu bijumba, anyuramo hasi umurima wose, ukazasanga uwo murima amafuku yarawurigise, yarawurangije. N'intambara iri muri Kongo rero igenda yica abaturage uko, ngira ngo ni mu marira n'agahinda, kandi babica nabi, kandi buri munsi hapfa 10, ejo hapfa 20, ejo hapfa 30, ubundi ukumva ngo hapfuye 100 icyarimwe, ku buryo buri gihe usanga hari abantu bagiye bapfa bazira akamamo, bazira ubusa. Ngira ngo rero niyo mpamvu nk'ubu nari ngarutse mvuga ngo uko ubibona nuko mbibona aho uherereye. Ni ikintu kitoroshye cyane, ni ikintu kigoye cyane, ni ikintu kiruhije cyane, ariko twese twitegereza tukavuga ngo akatari amagara barahaha, ariko amagara ntibayahaha. Niyo mpamvu rero ONU yaba ikora, Uburundi ntabwo buba bugeze hano bugeze. Iyaba ONU ikora, u Rwanda ntiruba rwaranyuze mu icuraburindi rya jenoside. Iyaba ONU ikora, biriya bintu biri muri Kongo iba yarabihagaritse rugikubita. Iyaba ONU ikora, intambara iri muri Gaza na Israel, ibyo bintu iba yarabihagaritse. Uyu munsi wa none ku mbuga ngurukanabumenyi hari ibiyago cyangwa se ibiganiro by'abanyepolitike batandukanye, bose basoma amadisikuru, imbwirwaruhame zitandukanye, ariko urabona ko buri munyepolitike wese mu nyungu z'igihugu cye akiryamyeho, mu nyungu y'abamukoroneje. Ntiyabataba mu nama, ntiyanabata, ntiyabasiga. N'ibyo bihugu bidukoroneje usanga niba ari uyu muryango w'abibumbye, ibihugu biri kuri kote ya gikomuniste, ubwo nyine biranenga gikapitalisite. Noneho ibiri kuri kote ya gikapitalisite binenge gikomuniste. Noneho abasigaye b'Abarabu n'Abanyafurika usange twebwe tumeze nka ba bafana, bamwe bafana Manchester, abandi bagafana Liverpool, abandi bagafana Chelsea. Ngira ngo ni nkako bimeze, bamwe bari inyuma ya Amerika kugira ngo izabakingira akaga, ikingire ubutegetsi bwabo, abandi bari inyuma y'Abanyaburayi kugira ngo Uburayi bubakingire ubutegetsi bwabo, abandi bari inyuma y'Uburusiya nk'Ibrahim Kapiteni Traore. Nubwo yatandukanye n'Abanyaburayi, ariko Uburusiya bwikoreramo uko bushaka. Ubwo rero bisobanuye ko nyine uva ku mukoroni ujya ku wundi. Mugabo rero ikintu gitangaje cyane ni uko tutari kubona abantu bafata iya mbere, cyangwa se ngo batere intambwe yo kugira ngo babohoze ibihugu byabo cyangwa se bakize ibihugu byabo. Ukabona ko nta mugambi uhari, nta ntego ihari, ahubwo bisa naho abantu barangariye muri ya mabuye y'agaciro. Kuko ugeze muri Kongo ntabwo areba abaturage ngo agire urukundo rwo kubakunda, ahubwo areba amabuye ahari. Umuntu wari uri guca urubanza rw'abakongomani ngo abakize, ntabwo aba agiciye urubanza rwiza aca ngondagonde, ahubwo akarengera inyungu ze ziri mu mabuye ari muri Kongo. Kuko EAC yagiyeyo ntiyazana amahoro, SADC ijyayo ntiyazana amahoro, ONU yo yarahavukiye, ngira ngo n'ubu irahabyariye, ishobora kuba ifite abuzukuru n'abuzukuruza, nayo ntiratanga amahoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange y'i Kongo. Ni amarira, ni agahinda ku bakongomani. Ibyo bintu bivuze iki, bisobanuye iki rero?
twebwe tuhaturiye, twe tubireba, twe tuhegereye, twebwe tubona amasanamu ku bantu muduha amavidewo cyangwa se mutwoherereza update cyangwa se amakuru y'ako kanya, mu by'ukuri ni inkuru navuga ngo ku matwi y'umunyafurika ni inkuru mbi cyane, kubona abantu bapfa bazira ubusa ariko amabuye yaho agahabwa agaciro bakayasigasira, imbaho ziri ibiti byaho nyine, ibiti bivamo imbaho za muvure, za ribuyu, ibi byose, ibi biti bihenze by'imisave bivamo ibikoresho bo bashaka, bifite agaciro. Indege zitunda amabuye, imodoka zitunda amabuye, intambara zikingira ibirombe by'amabuye, uwo badashaka ntiyahagera kuri icyo kirombe cy'amabuye. Mugabo ugasanga noneho umwenegihugu we nubwo yapfa, nubwo yahahonera. Ni ukuvuga rero umugambi w'Imana, intego y'Imana mu banyamasengesho, mu gukunda umugabane wa Afurika, mu kuwusengera, mu kuwubohoza, koko uraboshye, uraziritse, ariko uziritswe n'ibitekerezo n'ubukoroni bw'abantu bifitiye inyungu ndetse n'irari ry'ubutunzi mu buryo butandukanye. Nasoza mvuga ngo ese niba abantu bibananiye, niba abantu ari uko bameze, niba n'ibintu ari uko bari kubikora, ese koko Kongo, u Rwanda, u Burundi, Kenya n'ibindi bihugu bikiri mu maboko y'abakoroni, nubwo nyine muri repubulika mwigenga ariko ntimurigenga, uwo bashatse baramuhirika, uwo bashaka bakamwubakira. Nk'u Burundi burakenywe cyangwa se buri muri politike mbi, Kongo ni uko, Sudani y'Epfo n'iya ruguru ni uko, za Somaliya ni uko. Urumva rero ibi bihugu byose byo muri Afurika, ese igisubizo ni icyo? Ngira ngo rero genda umwe mu bantu bakunda umugabane wa Afurika kandi bazi icyo Imana yavuze ku mugabane wa Afurika. Niba nawe wumva wagera ikirenge mu cyacu, tusengere uyu mugabane, Imana ihagurutse abaperezida bakunda umugabane, Imana ihagurutse intwari za Afurika zirimo, Imana ihamagare ba Dawidi muri Afurika barahari, ba Yefuta barahari bashobora gupfira igihugu, ba Dawidi barahari bashobora gukora ibishoboka byose ibihugu byabo bikaba ari ibihugu byigenga cyangwa se bifite guha ubuzima bene igihugu, nubwo twakoronizwa ariko ntibatwice. Ariko iyo hajemo kwica no kwicwa, urumva ni akamaramaza. Ngira ngo rero ijambo nasohorezaho ni iri, turajya dukoresha iminota mikeya hano, ntabwo twakoresha iminota myinshi cyane kereka bibaye ngombwa, ariko hano irajya iba mikeya. Mu by'ukuri rero twavuga ngo Imana buri mu gihugu uherereyemo, aho uherereye mu gihugu cyawe, aho ukomoka, aho ubarizwa, Imana ihagurutse umwami Dawidi ku buzima bw'igihugu cyawe. Iri ni ijambo rero dusanga Imana yavuze ku Burundi, ariko tubona u Rwanda Imana hari icyo yakoze idufashije n'ahari imbere ikabandanya. Burkina Faso murabona hari icyo Imana iri gukora, Imana irinze umutekano wa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ariko sahizi ngira ngo intumbero yacu ni iyo gushyigikira ibyiza, noneho tukagaragaza ibibi. Rero mu ijambo tuganiriye cyatuvuze, twagaragazaga imbere y'Imana ibiri kuba ku mugabane wacu yaduhaye kuvukiraho no kwitirirwa, ica inkoni izamba cyangwa se irambura ukuboko kwayo kw'imbabazi.